Našim sugrađanima će doneti bolju, bržu i efikasniju uslugu. Možemo reći da smo nabavili 6 vozila, sada su nam stigla 2 nova kamiona marke Iveco, nosivosti 21 kubni metar. Oni su opremljeni štumer nadgradnjom. Štumer nadgradnja je jedna od boljih koja se koristi za sakupljanje kućnog, industrijskog i mešovitog otpada. Karakteriše ih velika robustnost, pouzdanost i velika moć sabijanja otpada. Šta još možemo reći? Da su neka vozila bila stara i već, da kažemo, istrošena, pa je nabavka novih vozila za čistoću bila prioritet, čime smo našim zaposlenima olakšali i rad na terenu i povećali efikasnost same službe. Što se tiče rada službe iznošenja smeća, postoji 11 ekipa na terenu, što gradskih, što seoskih, koji rade, kako se zove, svakoga dana i radimo tokom vikenda, rade 2 ekipe, to su ekipe koje rade iznošenje smeća iz naselja kolektivnog stanovanja. Mogu reći da ćemo i u narednom periodu raditi na tehničkoj opremljenosti službe, da ćemo investirati u nova vozila i mašine i svakako raditi na modernizaciji opreme i sredstava za rad.